Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin fabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Eling eling umat ta eling tita berjamaah kalakah diimah tita maca Quran kalakah weaan tita pengajian kalakah YouTuban. Eling eling umat ta eling tita ka majlis taklim kalakah main game kajedaik Jumatan kalakah nundutan khatib keur ngadalil kalakah ngadahdir. Eling eling umat ta eling datang waktu lohor kalah hayu kamolor datang waktu asar kalah ngajak ka pasar tinggal sholat asar nu kitu jalma kasasar. Datang waktu maghrib kalah alungkrak ingkrik datang waktu isya kalah hayu ngagaya datang waktu subuh kalah hayu katunduh tinggal sholat subuh nu kitu jalma raripuh. Eling eling umat muslimin muslimat ayo urang sholat berjamaah estu kewajiban urang keur di dunya kangge pibakalan jaga di akhirat kangge pibakalan jaga di akhirat.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwala naril jahimin fabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.